Слышите меня? Напишите, слышите, нет? Да, слышим. Ура! Доброго вечера, все супер. Спасибо, кто помог. Greetings, dear friends, and welcome Приветствую to вас, the дорогие друзья, и добро international пожаловать на discussions наши on the регулярные Creative международные Society TV. дискуссии на канале Кепсин «Созидательное selam общество». sevgili Друзья, dostlar. Creative многие люди Society. спрашивают Bugünkü нас, что günde такое созидательное isterim общество sizi и To say почему мы так shortly, много the о нем Creative говорим. Society is the Если world говорить where кратко, your то life and созидательное life of общество — это others мир, are sizi где sacred. ваша sevgiyle, жизнь saygıyla и жизнь каждого selamlıyorum. человека на этой Ve планете isterim находятся size на самом söyleme высоком hani уровне, yaratıcı toplumu где у o нас bizim самое yaşamamız. качественное Bizim медицинское yaşamımız her bir обслуживание, bugünkü образование, günde her питание, bir It insan все is социальные ister гарантии и düzeltmek kendi льготы. Это yaşamını, güzel bir безопасный yaşama мир, где kurma. наука Aa, работает над Böylelikle улучшением bizim нашей güzel жизни, и мы yaşamak вместе dünya определяем daha стандарты güzel нашей olacak. жизни. can be our tomorrow. Таким мир But может then стать when we завтра, think about но it, только Ben тогда, sanırım hani когда мы bugünkü güne расскажем об biz этом bence каждому kendi человеку на нашей планете yaşamamızda и вместе yapalım внедрим güzel bir эти gelecek. изменения в каждый сектор нашего общества — образование, Bugünkü здравоохранение, günde bütün юрисдикцию и eğitimlik другие системы. her bir Поэтому insan давайте сегодня sosyal hem обсудим de с нашими güzel гостями реальность, в которой мы можем жить hal сегодня, и hem de güzel преимущества созидательного yaşamalılık, общества для güzel каждого человека. yürütelim And I would like to introduce bizim Спасибо. hem И güzel я хотел бы yaşamamızı. представить наших гостей. Ben isterim size Хотел бы Это tanıtma bizim Хачапуридзе из misafirlerimizi. Грузии, Bu фермер и виноградарь, Merab Haçapuridze а также Gruzya'dan, Эрик e, Алоис, o bir çiftçi. наблюдатель по правам Erik человека Alois, из Датского o совета по делам беженцев и araştırıcı. основатель Rescue Wing Kaçkınların International. adına Добро o пожаловать, açıkladı дорогие гости. Rescue Я Wing также хотел бы International. сказать нашим E, зрителям, что эта международная Hoş geldiniz дискуссия hepsinize. посвящена Ben isterim глобальному söylemeyen онлайн-форуму halklar arası «Мы люди diskusyası и bizim хотим жить», bugünkü günde который состоялся anlatacak 7 Global мая на Online платформе Forumu. проекта Biz «Созидательное insanız, biz isteriz общество». yaşama. И это было Hangisi olduğu 7 Hedeles gününde platformada projektin часов прямого эфира, yaratıcı toplum projektinde. который раскрывал 11 saat самые boyunca biz актуальные и anlattık, жизненно важные açtık темы pek нашего büyük güzel современного yaşamak, общества. bizim Мы yaşamamızı, обсудили множество тем из разных büyük temalar областей, а anlattık. также обсуждали Her решения, yoldan как мы сможем избавиться от всех karar этих vermek için проблем в elimizden geleni созидательном yaptık. обществе. Nice biz На varınca форуме bundan была озвучена правда, bunları и эта çözelim. информация может Yaratıcı помочь toplumu нам bize построить anlattı. общество Forumda нашей biz bunları мечты, hepsini anlattık. Bütün созидательное doğruları общество. gösterdik insanlara. Ve söyleriz hani biz varınca kendi И, пожалуйста, hayallerimizi оставайтесь kuralım с нами. ve kuralım Сегодня мы глубже yaratıcı погрузимся в эту toplumumuzu. тему, Kalın обсудим bizimle форум de и biz daha узнаем у наших açıktan, daha гостей, derinden ve почему içiz услышанная forumda ne информация oldu, ne olmadı. вдохновляет их Bizim делиться ею и misafirler de говорить bize об этом. anlatacak. Her şey onlara, А onlar сейчас pek давайте beğendiler bu посмотрим forumdan. вступительное слово с Şimdi форума, size чтобы понять, о чем он anlatma был. forumdan bir video. Приветствую всех на этом Hepsine selam беспрецедентном veriyorum. Hepsine международном selam söylerim. Halklar онлайн-форуме arası «Глобальный forumda global кризис. Мы krizisi. люди, Biz мы insanız, хотим biz жить». isteriz yaşama. Благодаря миллионам Sağ ol волонтеров söyleriz со milyonlarca всего мира volantörlere bütün это dünyadan мероприятие прямо hangisi сейчас bugünkü günde синхронно sinkron переводится на 100 olarak языков çevrildi и 100 dile транслируется в ve прямом эфире gösterildi на canlı тысячи yayında binlerce медиаканалов и medya платформ kanallarında, в более чем platformalarında 180 странах. 180 ülkeden daha Сегодня fazla.
Bugünkü будет günde представлено biz множество sizlerle жизненно pek важных çok тем, которые önemli касаются temalar, каждого angıları человека в нашем her обществе. birimizi ilgilendirecek. Некоторые из них могут быть трудными для Var просмотра, angı порой temalar даже birazcık zor невыносимыми. gelecek bizim Но если вы не gözlerimize, bizim услышите canımıza. правду сейчас, Ama biz lazım завтра işitelim bugünkü может günde быть doğruları. слишком поздно. İşitmezsek Жизненно yarın важная varınca geç olsun. информация и факты, Bu которые мы bizim yaşamamız собираемся için bu представить, faktlar не pek будут önemli. освещены основными Onlar средствами массовой информации. onları size Этот mas форум medya создан anlatmayacak. для Bu людей forumlar самими bu людьми. forumlar açıldı Волонтерами insanlar için. проекта «Созидательное общество» Volontörler со всего projektin мира. yaratıcı toplum Мы projektinden bütün уверены, dünyada что bize если açıkladı каждый bunları. человек Biz поймет, biliriz hani her bir что insan существует anlarsa только hani var один sadece bir настоящий büyük враг — климат, düşman, то o у нас klimat. есть шанс не Bizde только var выиграть çok последнюю şans değil войну, sadece но и выйти из tarama этого o времени с büyük максимальной cengi пользой для ama себя и çıkma bu будущих поколений. prosluktan На этом форуме вы de kurma узнаете о kendimize формате gelecek. созидательного Bu общества forumda и о siz том, öğreneceğiniz почему это наш ne demek единственный выход. yaratıcı Мы toplumu. Ve покажем, biz в anlatacağız каком ne için bu лживом, bizim tek тупиковом, бесчеловечном kararımız. формате общества Biz мы сейчас göstereceğiz size живем. nasıl biz И yalanın почему içinde все hem de попытки pek нынешнего prost bir общества dünyada yaşarız. потребления Niçin biz внести yaşarız böyle какие-либо zorluk позитивные içinde изменения ve оказались tüketici format bizi безуспешными. bu kadar yemiş Вы bitirmiş. придете к пониманию того, Biz siz насколько критичен anlayacağınız климатический ne кризис и kadar почему prost нам необходимо предпринимать bize getirir немедленные prostluk, действия по созданию kriz, созидательного klimatın общества. krizisi ve niçin biz Каждое lazım слово, kuralım которое вы artık услышите yaratıcı toplumu. сегодня, имеет Her bir глубокий laf hangısını смысл. siz bugün Вся işittiğiniz, информация и onun var факты pek derin были anlamı. тщательно Bütün собраны и informasyonlar, faktlar перепроверены множеством toplandı, людей по bütün всему миру. insanlarla. Onlar Это событие araştırıldı, — результат kontrol edildi her bir многомесячной insanla. напряженной работы Bu волонтеров, oluşlar каждым из bir sürü которых insanın движет желание жить. işi, Чтобы донести angıları, эту hislerler информацию до yaşama. вас, Bu потребовались informasyayı усилия insana миллионов людей. yetiştirmeye Теперь yine lazım дело oldu за pek çok вами — insanın сделать так, gücü чтобы hem эта sağlığı. информация Şimdi sizin дошла до elinizde 8 bu. миллиардов Hani bu людей на informasyon нашей 8 milyar планете. insanın eline, Будущее зависит kulağına, от действий inde, каждого kalbine düşsün. отдельного человека сегодня. Geleceğimiz bizim, sadece bizim elimizde. This forum is really Этот форум Bu forum действительно Halis'ten de беспрецедентное событие, hiç которое pek открывает pahalı глаза bizim için, на angısı реальность bize сегодняшнего açar дня. И я хотела бы gözlerimizi задать первый doğruluklara. вопрос. Ben isterim ilk Уважаемый soruyu sorma. Эрик, могли бы вы поделиться Saygılı с нами, Erik, что varınca вас siz форума вас bizimle больше всего тронуло? Какая тема произвела на вас paylaşarsınız hangi впечатление? temayı sizi pek yüreğinize Да, dokundu. меня впечаtlила Benim информация о pek правах беженцев. interes bir tema Afrika, başıma geldi hem но de и во всем mire. gözüme geldi. Bu kaçkınlar değil sadece Afrikalarda О ama том, как живут bütün беженцы. dünyada da. Nice o kaçkınlar Большинство yaşıyor. беженцев проходят через Birçok трудности. kaçkın insanlar geçer pek zor Начиная со durumdan, страны, откуда koşullardan. они прибыли, до O, места, где o они ülkeden находятся. nereden onlar Их çıkarlar постоянно da ta oralara kadar nereye сопровождают onlar трудности, yetişirler. особенно в плане Her еды, kere bütün yol boyunca здоровья, onların var pek zorlukları. образования. Onların yemekleri yok. Так что Onların люди sağlıkları страдают по zor всему durumda. миру. Onların eğitimi hiç yok. Bütün Мы insanlar говорим pek о zorluk правах çeker человека, bütün но dünyada. есть много Biz laf проблем, ederiz insan с hakkını которыми ama они var bir сталкиваются sürü по всему problema. миру. Если Hangisinden углубиться в onlar права karşı gelir человека, bütün dünyada. то по сути Ve это biz не derinden права. bakarsak insan hakkına onlar hak değil. Особенно, когда мы говорим о людях, которые Hali seçen приехали biz söyleriz o insanlar в için 90-м, angıları 92 geldi годах из 1990, разных стран в Кении, где я 1992 нахожусь yılda сейчас. В лагере e, беженцев bir sürü Kakuma. ülkeden До Kenya'ya, настоящего времени nerede ben я şimdi являюсь bulunuyorum. наблюдателем по правам Ben человека. bulunurum Я lagerde работаю на ve ben гуманитарной şimdi работе в Датском совете по делам bеженцев. işleyerim Основную часть araştırıcı моей olarak работы kaçkınların составляет sбор данных. Kakuma'da. Я собирал Bugünkü некоторые günde данные benim в büyük пределах общины. işim Когда я посещал общину, я araştırma обнаружил, что есть yapma. некоторые беженцы, Açan которые ben имеют başladım документы araştırma, ben с anladım hani var 2000 birkaç года, и bir они все sürü еще naходятся в том же kaçkınlar, районе, kуда angıların приехали var изначально. evrakları, dokumentları Этот 2000 человек yılından приехал из da своей onlar страны. şimdi o И rayonda когда, nerede допустим, geldiler baştan. он приехал с Onlar семьей geldi или kendi родителями, ülkesinden, kendi когда ailesinden ya da приехал anasından сюда, babasından. Geçen o поступил в geldi buraya, школу, o gitti получил все okula, необходимое,
Ona verdiler Процедура hepsini nasıl получения lazım статуса yaşama. беженца не Ama работает, onlar o как в kadar других zor странах. onu aldılar da onların elinde Во-вторых, o когда они dokument, приезжают kaçkın за dokumenti образованием, işlemiyor, yok. с Açan onlar образованием gelirler также da существует много проблем, особенно для isterler молодежи. okuma. Biz Огромное görüyoruz hani количество gençler için молодежи, bu büyük bir problem. Bir sürü если bir обратиться sürü к genç данным, вы insan увидите, что они обновляют zorluk durumda. Siz göreceğiniz bunlar, bu данные, чтобы araştırmaları обеспечить açarsanız помощь siz беженцам. anlayacağınız. Это Hani достаточное onlar количество yenilerler оказанной bunu. помощи Eee, для системы. da Но если onlar yardım посмотреть на eder работу на местах, bu то в insanlara реальности sisteme эти olarak. люди не Ama работают. halizden У bu огромного количества insanlar молодежи zorluk нет içinde, работы. Они onların сидят в общине. ellerinde iş Поэтому мы yok. сталкиваемся Onlar со многими otururlar проблемами. grup Главное, что я da пытаюсь dонести, это işsiz трудности, через parasız. которые проходят Nereden беженцы. isterim size Это söyleme касается не hani только kaçkın Kakuma, но insanlar и pek çok всего mира. zor durumda kalır. У беженцев Da нет bu değil доступа ко sadece многим вещам. Kakuma'da, Люди bu bütün пытаются dünyada. выложить что-то в социальные сети, чтобы Kaçkınlar показать, что isterler bir şeyler беженцы anlatma получают bütün большую insanlara. помощь. Но когда мы выезжаем на Bağlantılarda место, anlatma все savaşlarla происходит hani onlar иначе. almır o Когда büyük все идет не так, как yardımı. вы Açan biz geliriz планируете. onlara yerlerine de Многие вещи görüyoruz идут hani не по hepsici плану. ters. Plan Многие olarak gitmiyor. заинтересованные стороны Bir sürü оказывают insan поддержку беженцам. Многие bir sürü заинтересованные insan стороны savaşı onlara оказывают yardım etme беженцам ama insan неплохую olarak. поддержку. Bir sürü Но когда вы insanlar углубляетесь, когда вы делаете savaşırla мониторинг yerlerini tutma. и Ama оценку, açan siz monitoring yaparsınız da savaşırsınız когда onlara, вы углубляетесь в onları обеспечение, içten некоторые из anlama. беженцев Siz не получают görürsünüz помощи. hani bir sürü insan Особенно возможности, yardımsız kalır. в частности девочки, получающие образование. Uşaklar, kış А yazlar, многих из них hangileri у нас lazım достаточно şkolaya данных для gitsinler, людей, onlar onu almır. которые Bir пытаются sürü убедить, что araştırma они yapıldı da видят, gördük как они могут insanlar преодолеть hangileri трудности в savaşır, школах, в академических учреждениях, savaşır bu особенно problemleri молодые девушки. çözme, Я isterler основал резкий okullara win, gitme, чтобы akademiyalara предотвратить любые gitme, трудности, через okuma, которые genç проходят kızlar. девушки и женщины, Ben включая детей. açtım, И kurdum я начал это Receiving делать, когда в angısı свое время хотел по bize общине для verdiğince сбора yardım данных. etsin bugünkü Я günde. обнаружил, что İnsanlara, существует kızlara, множество karlara. проблем. Женщины, De ben gördüm, особенно anladım hani bir женщина, sürü глава problemi var. семьи, человек, на котором лежит ответственность. Bütün Она karlar, женщина, и у o нее karlar 9 o детей. bir У ailenin нее başı. O нет insan никакой angı kendi работы, uşaklarına она bakır. ничем не Onun var управляет, 9 а uşakları, источник дохода onun yok это işi. только O страдания hiçbir şey в зоне yapamıyor. проживания Ama da беженцев. görürüz hani Мы pытались onun обсудить kazancı это o с ними, мы sadece пытались acı получить çekme. некоторые данные, Biz мы пытались savaşırız обсудить, değil что sadece la происходит. etmeye bunu. Они Biz рассказали savaşırız нам, что в anlama большинстве onları. случаев сталкиваются с трудностями Onlar bize из-за anlattılar языкового hani барьера. bir sürü insan Во-вторых, dili они bilmiyor. сталкиваются с Dilde проблемами из-за anlamırlar того, что birbirlerini. многие дети дома голодают. Bir И sürü многие из insan них uşak приезжают из ağaç Судана, durumda kalır. Южного Çok Судана, insanlar Сомали, gelirler а sıcak также из других Sudan'dan, стран. Somali'den hem de başka Поэтому, ülkelerden. когда они добираются O сюда, için açan у onlar них нет yetişirler никакой buraya. информации, Onların hiçbir они informasyası yok. просто Nereye сидят в onlar общине. gelirler? Onlar Они не sadece получают oturuyorlar никакой grupların поддержки, içinde. кроме Onlara yardım продовольствия, gelmiyor. предоставляемого Sadece yemek, КПЧ ООН. OON Существует tarafından огромная проблема, küçücük когда речь yardımlar. идет о распределении Tek büyük problem продовольствия. Они olur o zaman предоставляют açan беженцам biz başlarız продовольствие, которого dağıtma не bu может yemekleri. хватить Onlar даже на один verirler месяц. bu Тогда kaçkınlara o kadar az как yeme же hani bir вы aya da обеспечите yetmiyor. едой одного De человека? biz У anlarız одного hani bu человека нет insanlar diri никакого insanlar. источника Nice biz дохода. Этот varınca человек bir несет bu ответственность за 9 insanları детей. doyuralım. И этот человек не знает ни одного Bu языка, на insan, котором bu мог karı бы общаться с 9 другими uşağı людьми. varınca onları Так varınca мы пришли к doyursun. выводу, Elcem что o это bilmiyor основные ne dili проблемы. ne de Таким anlar образом, onları ya da onlar многие onu anlarlar. девочки, женщины Böylelikle biz görüyoruz решились hani bir sürü поддержки. insan Они hem ее de не karı получают. И onların когда вы yok видите этих людей, у hiçbir которых нет никакой arkası, поддержки извне, onların yok мы, hiçbir местные yardımcısı. жители, pытаемся решить эти Biz bugünkü проблемы, güne но не можем. yaşayan Из-за чего? insanlar savaşırız Наши burada bu возможности problemleri çözme недостаточны. ama biz Поэтому, когда мы yapamıyoruz. говорим о Biz правах yalnız başına человека, yapamayız. это более O için широкое biz zaten понимание. söyleriz hani Когда вы говорите insanın права halkı lam человека, olsun. борьба за Onu гендерное lazım равенство или açık, борьба за всех. geniş laf etme. Но когда вы погружаетесь глубже в эту Lazım проблему, вы açıklama, находите более lazım глубокое derinden görme bu исследование, problemaları. обнаруживаете много Siz проблем в göreceksiniz этой hani bir плоскости. sürü problem Вы daha приводите üstüne беженцев в çıkıyor. страну, в помещении, где Bugünkü они günde спят, им dают коврик. И иногда kaçkınlar требуется açan время, gelir чтобы они bizim получили dünyaya, этот коврик. И bizim пока некоторые ülkeye из них onlara спят на verir, улице, onlar на yok yanında голом yaksınlar. цементе. И Onlara это verirler создает для них множество pala. проблем.
Küçücük balalar, incecik balalar. İnsanlar dışarıda, sokaklarda uyuyorlar. Soğuk çemen üstünde. Biz görüyoruz hani bu insanlar halis problemaların içinde. Biz ederiz insan hakkında ama sadece ben varınca bunu söyleyeyim. Benim gördüğümü insanın hakkı yok bugünkü günde bu dünyada. Biz söylersek nice o insanlar okur ya da onların sağlık durumunu birçok insan, birçok kaçkın zorluk içinde. Onlar psikolog olarak yardım etmemeliyiz lazım. Onlar hastalanır. Ben sağ ol istedim söylemeyen siz bana verdiniz imkanda ben burada çıktım ve bunları hepsini söyledim. Ben pek istedim size bunu anlatma. Çünkü pek çok kaçkın var nerede uşak kayında karı her günden onlar çoğalır. Nasıl olacak geleceğim ben yapmarsam kendi yaşamamda ıslah kurmarsam ve kendime gelecekte yapmazsam. Ben isteyim kurma. Da ben isteyim yapma çok değil sadece benim için, hepsinin için. Değil sadece söylemek için. Yani biz kapatırız lagerde durdurdum bunu. Biz yapacağız bunu da. Biz bunu yapamayız. Önce biz geldik bu fikirlere hani genç kızlar lazım öğrensin. Çıksın lagerden. Kızların lazım eğitimi olsun. Derecem onlar kız. Onlar ailenin başı. Bakın dünkü günde birçok açıklama algıları hiç anlatmıyor. Bir sürü de yerli gruplar var. Onlar anladılar hani biz söylersek de onlar bize yardım etmeyecekler. O için biz lazım susalım. Niçin anlatma ayrıca bize kimse yardım edemeyecek? Niçin onlara bir şey söyleme? Var şiddet evin içinde. Evin içinde birbirlerini duyarlar. Birbirleri şiddet ediyorlar. Ama onlar hiç kimseye söylemiyorlar. Zerrecim bilirler söyleseler de onlara kimse yardım etmeyecek. Alacaklar suçluyu türmeye götürecekler ama yarın onu çıkaracaklar dışarıda hiçbir şey değişmeyecek. Ben gidersem bunu hepsini anlatmam. Onlar beni işitmiyor. Ben isteyeyim size bunları duyurmak. Sağ olun beni seslediniz. Ben isterim bunları hepsini durgutma. Eğitim olsun uşaklarda. Karıların yaşamakları da değişsin. O insanlar da yardım etsin kendi uşaklarına. Daha doğru söyleyeyim, birçok detaylar var bunun adına. Biz söylesek de söylemesek de bizi işiden yok. O için savaşırız. Kendi elimizle bir şey yapma, yardım etme bu karılara. There is a violence within household, domestic violence within some community. Someone rape a neighbor child, but they can't report because they know once I report this issue, nothing will happen. A perpetrator will be taken to the jail. Tomorrow will be out. The same. If I go to report my, thank you so much. Çok sağ olasınız. Большое спасибо за то, что вы привели так много примеров, которые... Sağ olun siz pek çok örnek bize gösterdiniz. Hangisi halizden gösterir bütün situasyon dünyada. Önce siz söylersiniz bir taraftan biz iş ederiz. Hani var yardımcı ederler. Hepsice olacak silah. Hiç düşünmeyin ama halizden göreriz. Açan geliriz de göreriz. Halizden hiçbir şey yok. Biz bu informasyonları forumda da işittik de gördük. Hani halizden bu işler öyle iş olmuyor. Sanırsan bize öyle gösterirler. De o için biz sağ ol söylersen siz doğruları söylersiniz anlatırsınız. Sizin adınızdan açan siz anlatırsınız biz siz daha silah anlarız. Nasıl olur bizim dünyada nice biz varınca problemaları değiştirelim. Beraber nice biz varınca bu toplumu kuralım. Sağ olun, büyük sağ olun.
Buyurun Alexander. Да, Да, это действительно. действительно Bu такая halizden тема, pek которую вы на büyük самом bir деле не услышите из СМИ. Её konu. можно uзнать только от людей, Nereden которые hangisini расскажут siz свою историю işitmeyeceğiniz напрямую. И medyalardan. позже мы Onu снова bence işitme углубимся в эту insanlardan тему. А angıları теперь yaşır da я хотел görüyor бы bu спросить zorlukları. Мераба, Ben daha не isterim могли бы вы sorma поделиться tем, что вдохновило вас Meraba'ya. стримить форум? Varınca bize anlatarsınız. На Naşı один из siz языков. forumdan И что güzel вы нашли işler в форуме ya da наиболее ağır işler интересного ya для da вас? pek derin işler sizin için Что buldunuz, действительно дает вам эту işittiniz. устремленность, Naş и что sizi бы вы могли yüreklendirdi обсудить ve сегодня siz с naş нами? varınca bizimle gün paylaşarsınız. Меня зовут Мираб Хачапуридзе. Я с Грузии. Selamlarım, benim adım Я Mirab. простой Ben сельский Gruzya'dan. мужчина, который Ben имеет собственный köy аграрный adamıyım. Angisinde живет var üzüm Мне bağlar. посчастливилось узнать Ben öylelikle yaşarım. о таком Ben pek sevindim hani öğrendim. обществе, O kadar büyük bir toplum için nice yaratıcı toplumu, простыми волонтерами bu и forumu, angısı oldu yaratıcı toplumun içinde insanlarla, volontörlerle bu halizden de pek büyük kahramanlık beni pek yüreklendirdi. Hani sıradan insanlar informasyon verir bütün planetaya. Ben size söyleyeceğim öyle. Bu tema pek ağır ama o hepsimize lazım. Siz anlatırsınız bütün doğruları. Siz anlatırsınız diğerinden hepsini nasıl biz sokakta işitemeyeceğiz. Birçok haberler güzel laflarla saklandı insanlardan. Siz korkmadınız da bunları çıkardınız yeryüzüne bütün bu konferansiyalarda. Ben pek şok içindeyim çünkü bu doğruları anglarını biz bugün işittik. O zamanlar işittik. Biz anlarız hani biz bence gözümüzü açalım da görelim nasıl olur. O doğruları anglarını biz göreriz. Da bugünkü günde yok dönünce görelim. Biz isteriz bütün insanlar görsünler nerede, nice, nasıl bence yaşama. Bu informasyon hangisini siz verirsiniz, o pek büyük hem de pek önemli. Bu informasyon yardımından biz varınca yaşamakta kalalım. Bu pek zor koşulların içinde hangisinde biz yaşardık. Ve daha zor koşullar hangileri bizi bekler. Bütün bu informasyonlar referandum içinde, konferansiyaların içinde anlatıldı. Bütün bu informasyonlar bunlar pek büyük güzel faktlardı. Pek ağırdı ama güzeldi. Sağ olasınız. Thank you so much. Thank you Большое спасибо. for sharing your Size de büyük Спасибо, sağ что ol. поделились Sağ olun своим bizimle отзывом. Это paylaştınız. действительно так, что люди приносят правду. Bütün Чтобы insanlar информировать getirirler друг друга, doğrulukları, что на самом hani деле bütün происходит на hepsine anlatma, birbirlerine о том söyleme. выходе, который у Dahi нас büyük есть, bütün и bu возможности, что dünya сегодня, içinde объединившись, biz мы varınca действительно çıkalım можем bu изменить ситуацию. zorlukların Чтобы içinden знать, ve как varınca измениться, değiştirelim нам kendi нужно знать, с чем мы yaşamamızı. сталкиваемся. Спасибо Ama большое за değiştirmek ваш için biz отзыв. lazım И görelim теперь мы хотели kendi бы düşmanımızı. представить еще одно видео с Sağ форума, olasınız. Ben которое şimdi показывает, tabi video какие size огромные isterim gösterme возможности есть forumdan. у нас, как у человечества. Каждую ночь 811 Her gece миллионов 811 milyon человек insan ложатся yatır спать uyuma голодными. aç. И уже 38 Da стран мира находятся на 38 грани ülke голода. Мы живем в açlık içinde времена kalır. нестабильности, Biz yaşarız öyle zor durum экономических dünyada кризисов, pandemiye, климатических ekonomik катастроф, krizleri, глобальных klimat конфликтов. katastrofları, Мы стали на cenk грани katastrofları. еще Onlar getirdiler bütün dünyayı açlığa. Milyonlarca insan açta. Sen sanırsın sen de o sayıda değilsin mi? Tüketici format içinde bugünkü günde açlıktan hiç kimse kaçamaz. Bu bir büyük absürt. Neden? Bir bakalım bütün teknolojiler, angıları bizim elimizde var. Birisi onlardan vertikal firmaları. Onların var pek büyük varlığı bugünkü günde.
300 kerede daha çok yemeğe veriyorlar. 30 berekete yılda daha çok veriyorlar. 95% su daha az kullanıyoruz. Hem de 80% yer, toprak daha az kullanıyoruz. Biz çıkarıyoruz kulturaları hiç kullanmadan pestisit. Bugünkü günde havası da yeri de hiç önemli değil. Varınca her yerde Antarktika hiç önemli değil. Varınca her yerde Antarktika'da da bereket alma, güzel bereketler alma. Akvaponika. Bir yerde biz varınca hem balık hem yemeği büyütelim. Varınca 40% daha çok yemeği alalım. Ekoloji olarak pek fark hem de pek kolay. Pestisit biz hiç kullanmıyoruz. 10 kerede daha az su kullanırız. 1000 metre kvadrat içinde biz bence bir sürü bereket alalım. Bugünkü günde insanlar varınca üretimler 3D printerlarda yemeği hem de lokma hem balık. Bu artık hiç fantastika değil. Finlerin kampanyası kurar bir büyük zavod hangisi un üretir havadan. Ve biz görüyoruz hani onlar kosmos olarak pek büyük. Bütün planetaya kadar onlar yetişecek. Bugünkü günde biz görüyoruz hani bu teknolojiler elimdeyken varınca insanları açlıktan kurtarsın. Hiç bakmadan kriz mi var yoksa katastrofa mı? Bu prosesi yürütmek için hiç de lazım klimat prost ya da ıslah olsun. Hiç önemli değil nerede varınca yaşayalım. Tüketici format içinde ağaçlık bu büyük bir perspektiva. Yaratıcı toplumun içinde hiçbir insan, hiçbir yerde, hiçbir ülkede yakmayacak ağaç. Biz kendimiz insanız, bugünkü günde kendimiz karar vereceğiz. Hangi açıklamaları, teknolojileri elde üretmek. Biz bugünkü günde varınca karar verelim. Nice? Varınca yaşama. Biz isteriz yaşama yaratıcı toplumun içinde. Ya sen? Çok doğru söyledi. Pek güzel bir örnek. Gösterir bizde hani var. Bu teknolojiler varınca biz çözelim bir sürü problema bizim dünyada. Ağaçlık olarak bu problema bizim dünyada hala var. Görürsünüz bu videoları. Anlarız. İsteriz sorma. Niçin biz bunları yoktunca kullanalım ve insanı kurtaralım? Niçin kaçkınlar bugünkü günde pek zor koşullarda yaşarlar da zorluk içinde kalırlar? Biz hep öyle görüyoruz. Gördük. Örnek olarak teknolojilerin üstünde varınca kurma yer de insanlar palatkaların içinde yaşamasın. Öyle küçücük yerlerde de yaşamasın. Ben isterim sorma Miraba'ya. Siz varınca bizimle paylaşarsınız. Forumdan gördüğünüz gibi anladığınız nasıl oldu halis o kriz, kaçkınlar krizisi. Nice biz varınca bu problemi çözelim yaratıcı toplumun içinde. Bu informasyonlar böyle işler söyledi. Biz gördük. Hani bizde var öyle imkan. Pek teknolojiler var bugünkü günde. De böyle teknolojiler varken biz hep o kadar bir sürü krizisimiz var. Hem yemek krizisi hem su krizisi. Bizim elimizde krizis, klimat krizisi. Bir sürü krizis her tarafımızda. Bütün ortalık krizis, bizim yaşamak krizis. En büyük krizis de o kaçkınlar için. Çünkü onların yaşamakları öyle de dağınık içinde. Eric anlattı kendi yaşaması için. O insanlar için Anglar onun yanında yaşar. O belalar için Angları olur kaçkınlarla.
знаю, Ben dokumentlardan anladım ne kadar daha büyük farklar var, prostluklar var. Angıların içinden geçer kaçkınlar. Bu farklar anladır hani kaçkınlar onlar donal olarak başka insanlar için. это потому, что у них Bu sadece onun için çünkü onların yok hakkı. потому, что эти люди Bu sadece onun için hani onlar kaybettiler kendi evlerini. хотя у нас есть технологии, Ama bizde var öyle teknolojiler hani varınca onlara yer kursun 48 saat içinde. 12-этажные дома. 13 katlı ev varınca kurma. Получается так, Nice böyle olur. что у нас Hani bizde 30 лет. kaçkınlar 33 yılın içinde palatkaların içinde yaşarlar. Неужели нету какого-нибудь Yok mu yoksa karar bu insanlar için? который Angıları страдает öyle de böyle de bela içinde, zorluk içinde. конфликта? Hiç önemli değil. Klimat konflikte mi yoksa cenk konfliktinde mi? Bir kere de lazım olsun Оказано, ilk yardım o insanlara angıları zorluk içinde. этих людей. Hükümetler kabul eder o insanları ama unutmayalım. Сегодня Hani bugünkü tüketici format içinde любой her bir и любой лагерь для беженцев kaçkın это insan, бизнес для государств. bütün bu lagerler bunlar business bütün hükümetler için. Рубят Bakalım doğruyu. страшные деньги, Biz которые görüyoruz hani kazanırlar bir sürü para, pek büyük paralar. Angıları hiç gitmiyor yardım için bu kaçkınlara ama ceplerine, birkaç insan ceplerine. случай, который Erik pek zor я добавлю, belaları anlattı naşolar lagerler içinde. это Ben size katacağım. Hani рай. Потому что kaçkınlarda теряют onların yaşaması o bir cehennem. Bizim yaşamamız daha cennet. Onlar o kadar zordu içinde. Onlar kaybeder uşaklarını. Onların uşakları düşer seks şiddete. İşlerler çıraklık içinde. где эти лагеря Nerede o lagerler bulunur? Bunlar görür bütün hükümetler. очень причастны. Ve sorunda hani bütün liderler de bunu bilirler. Ama onların için en önemli para. Bu pek zor bir iş. Никто Hiç в kimse будущих годах gelecekte таких климатических böyle klimat развития условий koşullarında vermer garanti hani yarın bizim uşaklarımız varınca hep böyle olsun. Zorluk içinde kalsın. для органов доноров Onların varınca organlarında satsınlar. Onlar varınca patlamalar içinde de kalsın bu uşaklar. эти монопаты Bu format bu işlemde prost. нам нужно O için bize lazım yaratıcı toplum. которым Hangisinden мы сможем biz savaşçıyız yaşama гарантировать garanti altında безопасно hiç и в достатке. e, У нас не будет никаких de bizde hiçbir kriz olmayacak hangisini biz şimdi sayıkladık. ни кризисов в пище, питании, Hiç yemek krizi olmayacak, hiç ruba krizi, hiç su krizi, hangisi şiincik olacak, başımıza düşecek. Hem de klimat değişikliği. Eğer biz kurmarsak yaratıcı toplumu ya da plan yapmazsak insanı kurtarmak için insanlığı hangisinde olur yaratıcı toplumun prinsipi. O zaman biz hem de bizim uşaklar kurtarılacağız ve hiçbir zaman dönmeyeceğiz böyle yerlere ince kaçkıncılar. Sağ olasın. Thank you so much, Mira. Çok sağ olun, büyük sağ olun. Спасибо большое, Мираб. Спасибо, что Sağ olun, поделились. bizimle paylaştınız. Действительно сильные слова. Halis'ten Я просто не bunlar могу pek не soгласиться с büyük вами, laflar, потому güzel что laflar. наш Ben нынешний yokunca формат sizden kabul действительно etmeyeyim пугает laflarınızı. и ведет нас в Bugünkü никуда. günde tüketici Нам format действительно bizi o нужно pek изменить korkudur da его, başka изменить hiçbir yere наше götürmeyin. создательное общество, Biz в onu lazım котором мы сможем değiştirelim, применить yaratıcı все эти toplumun içine технологии, hangisinde использовать varınca их все. kullanma Но прежде всего teknolojileri мы будем her ценить yerde. человеческую жизнь как высшую De ama ценность, а не yemekten что-то biz lazım другое, не insanın деньги, yaşamasını что-то еще. Спасибо pahalı большое. turuna kaldıralım. Я хотела бы спросить Eğer ben вас, size как isterim вы видите sorma. преимущества Nice siz создательного görürsünüz общества для yaratıcı себя, toplumun kendiniz için которых вы hem de любите? o Не могли бы insanlar вы için поделиться hangisini своим видением seversiniz. того, как Paylaştım создательное bizimle общество sizin изменит жизнь людей? yüreğinizden yaratıcı toplum için. Thank you so much. Sağ olasınız. Большое спасибо. Прежде всего,
Я просто говорю, Ben ilkten что, isterim sadece söyleme hani говоря, эта açık площадка söylerken bu приносит platforma больше da пользы. çok fayda getirir. Потому что когда ты Çünkü делишься açın тем, sen что у тебя в paylaşırsın, senin сердце, kalbinde и var. люди, которые İnsanlar вокруг, senin tarafında может varınca быть, те, кто, bence которые onlar почувствуют duysunlar seni içten. Sizin голос sesinizi где-то будет ve biz o услышан. zaman varınca bizi işitsinler. Так что я буду Ben рад, pek потому sevineceğim что çünkü это bu sозидательное yaratıcı общество toplum не değil для sadece одного bir kişi için. человека. Речь идет о глобальном Ee, масштабе. söz konusu И мне global nравятся maçtap слова, içinde. которые вы Ben pek güzel говорите, laflarınızı sizin что мы seviyorum hani хотим siz жить. söylersiniz. Biz isteriz Я yaşama. хочу жить, Ben de isterim и yaşama. моя жизнь Ve benim не yaşamam ограничена. Так что, sınırsız. если вы знаете, что я Yercan хочу siz жить, bilersiniz hani ben isterim Пожалуйста, yaşama. Yalvarırım. дайте мне Verin пространство, bana yer. дайте мне свободу, Verin bana rahatlık. чтобы я также смог увидеть, Hani как я ben могу двигаться göreyim вперед в своей nice ben жизни. Потому что годами оставаться на yürüyerim одном kendi месте yaşamama с таким karşı. положением вещей Böyle для меня, zorluk как içinde беженца, yıllarca это не kalmak имеет pek zor. смысла. Ben В то birkaç время gün как olarak кто-то hiç наслаждается своей görmüyorum жизнью, geleceğimi. но это Bir не имеет boyu смысла. Эта платформа yaşamasına является тем sevinerken местом, biz где burada люди, страдающие zorluk в течение içindeyiz. длительного Bu времени, могут platforma жить gösterir бесплатно. ne kadar Это çok insan пространство, где вы bela обретаете içinde kalır. уверенность и отпускаете все, что у вас накипело. Вы Anladın. говорите Siz с людьми, gelirsiniz и, de возможно, anladırsınız кто-то ki рядом hepsinin поймет aşı вас sizde намного лучше. olur. Чем больше мы Ne обсуждаем kadar это daha с çok biz другими, bunlarla тем edersek больше bu уходит temaları боль, tем daha свободнее rahat ты ederiz, дышишь и снова daha возвращаешься к жизни. rahat Я nefes благодарю вас alırız. и всех Ben людей, isterim sağ ol которые söylemek представили hepsi мне insanlara возможность быть anıları здесь. bana Большое verdi спасибо. bu imkanı buraya gelme. Спасибо, что вы подключились. И это Size de действительно sağ olun очень bizimle важно, что мы berabersiniz, size обсуждаем katıldınız это da bize вместе и anlatırsınız объясняем это bunların другим hepsini. людям. Потому что сейчас Şimdiki в günde, нашем nынешнем dünkü формате formatta bir многие sürü проблемы problem просто susulur замалчиваются. da anlatılmıyor. Люди İnsanlar общаются с anlatmıyor, людьми, не alay обсуждают etmiyor это, и insanlar. мы молчим. Эти De проблемы, hepsi которые diyeceğimiz biz есть в нашем susarız. обществе, Bu они problemler все еще angları var остаются и существуют только из-за молчания, bizim которое toplumumuzda. мы не знаем. Onlar Когда мы не знаем о проблемах, bu problemler которыми живут çoğalır çünkü люди, biz susarız. Ve biz çok şeyler de belki Какие bilmiyoruz. проблемы Nice у başka людей insanlar yaşar. в лагере беженцев. Kaçkınlar lagerlerini если siz бы у нас, anlatmazsanız biz de Например, было bilmeyeceğiz. понимание Yelçen biz birazcık или была anlatsak nasıl возможность olur, пожить nice o один insanlar день yaşar или ya da несколько onlarla дней, beraber birkaç gün yaşasak. если этих политиков или людей, O которые ответственны за politika такую insanlarını ситуацию, da пригласить пожить çağırsak в onlar da таком biraz лагере хотя yaşasınlar бы birkaç несколько gün дней sizinle beraber. Maybe a week. или, может быть, неделю, Belki bir hafta. то эти проблемы будут решены. Ben sanayım hani bu Но, к problemler сожалению, люди об этом не çözülecek. знают. Ama И в insanlar нашем nынешнем bilmiyor формате bunu. общества Ve bugünkü эти günde вещи tüketici format просто içinde замалчиваются. bu Для того, sorular чтобы это susulur. переломить, для Ve bunu того, чтобы kırmak начать için de başlama, реформировать, нам нужно bunu начать düzeltmek говорить об için этом. biz lazım И bunu это следующая anlatalım, тема, edelim. которую мы хотели Ve бы biz обсудить isteriz с daha вами. öteye doğru bunları anlatma. И я хотел бы еще раз İsterim спросить tabii вас, bir kere Кэрри, size sormaya erik. Nice как siz вы думаете, düşünüyorsunuz? что может сделать обычный человек Naş для varınca insan распространения yapsın, информации о sıradan insan. созидательном обществе? Что может сделать Ki обычный человек для yaratıcı того, toplumu чтобы объяснить anlatsın, преимущества созидательного общества? anlatsın ne iş için kurulur можете bu сказать yaratıcı об этом? toplumu. Okay. I Хорошо. can say that Я могу Tamam, ben сказать isterim söylemeye вкратце, как я вижу такое общество. kısaca Это önce ben место, görüyorum где bu люди собираются toplumu. вместе Bu ile yer для nerede того, insanlar beraber чтобы toplanır. or make sure that to solve the challenges which is озвучить проблемы, Ee, которые sуществуют во lazım всем anlatma мире, bütün problemler angları и olur убедиться, bütün что их dünyada. решение найдено. Не только Ve biz hem касаемо görelim беженцев, hani но и во всех секторах, в образовании, в bugünkü бизнесе, günde bu problemler in business, in okullarda, government, bizneslerde, в правительстве, во hükümette. всех секторах. Поэтому созидательное общество, оно Biz для görüyoruz защиты hem прав yaratıcı человека, toplumu для insanların того, чтобы hakkını быть korur. уверенным, что мир вернется к нормальному укладу жизни, Biz lazım görelim hani чтобы каждый insanlar мог, по крайней dünya мере, жить lazım своей geç, жизнью в хорошем смысле. gelsin başka bir yere. if Поэтому мое послание к людям
Если вы чувствуете, Da, что у вас есть ben слова, söylerim hani которыми вы хотите insanlara istediğim поделиться с söylemen миром, varsa те da слова, sizin которые, sizde как вы laflar чувствуете, naşı не sizde могут быть услышаны другими людьми вокруг naşı вас, sizin я içinizde duruyor. предлагаю вам присоединиться Varınca к этой платформе anladarsanız созидательного bu общества, platformada, которое yaratıcı toplum является свободным platformasında пространством, где bu каждый burada может rahatlıkla высказаться, biz varınca каждый anlatalım da может söyleyelim свободно kendi говорить, zorluklarımızı свободно обсуждать, rahatlıkla свободно делиться своими paylaşalım, идеями и ставить ideyalarımızla себя da рядом с koyalım молодыми kendimizi лидерами со всего мира, genç чтобы прийти liderlerimizle к единому birlikte. решению brainstorm together with other young leaders from around the globe so that they can come up with one idea for how to проблем, solve the challenges which are через которые мы That's сейчас the main point that I can Bu say. problemalar angısının içinden bir şimdi geçeriz. Is the platforms that everyone can Это understand. главное, что я могу Bu сказать, pek потому что önemli эта naşı ben isterim платформа, это söyleme. платформа, Çünkü которую bu o каждый platforma может понять angısın и her biri поделиться varınca идеей о том, как вы можете öğrensin, предложить свое değiştirsin, решение. kendi А также kararlarını каждый человек versin, по всему миру ideyalarını может предложить kursun. какие-либо Her bir стратегии insan для varınca решения stratejiyalarını других üretsin. проблем. Başka Потому что problemaları беженцев много. çözmediğini. Беженцы есть не только в Kaçkın Кении, pek çok даже var. в Украине Ukrayna'da сейчас, в da var, Афганистане. Afganistan'da da Люди, var, которых Kenya'da мы da var. называем O insanlar внутренне angıları перемещенными лицами. ülkeden Вы ülkeye находитесь в geçerler. своей стране, но Siz вы все еще bunlarsınız kendi сталкиваетесь с ülkenizde множеством ama проблем sizin başınızda bir с той sürü же problema системой. var. Hep o Даже sistemiyle я вот yaşarız. рассказываю вам, Biz но şimdi некоторые yaşarız из вас ama могут жить хуже, чем я. ben korkuyorum Поэтому, hani когда мы birçok приходим insan сюда, daha я pros пришел benden сюда не только для того, чтобы yaşıyor. говорить о своей жизни, личной жизни, но я пришел сюда от Ben имени istemiyorum беженцев, и я söylemeyen, ben пришел сюда от имени siz lazım других. anlatasınız Так kendi что если у yaşamınızı. другого человека Ben есть istemiyorum проблема, söylemeyen я бы bu посоветовал hepsimizin ему probleması. связаться с нами и Kaçkınların убедиться, что мы probleması. разделяем Biz то, lazım что у них на anlayalım, уме, görelim чтобы мы hani biz могли помочь, paylaşırız. мы могли O служить друг другу, чтобы решить temaların эти проблемы, angıları которые происходят по hepsimizi всему миру. Большое спасибо. hepsinizin Спасибо başınıza большое, gelir. дорогой Эрик. Sağ olasınız Erik. Это действительно Bu правда, что halizden сегодня все doğru. эти проблемы Hani существуют, bugünkü потому günde что bu мы problemalar разделены. var. Мы все разделены из-за того, что нам говорят, что мы должны Biz бояться hepsimiz других ayrıyız. людей Bize или söylerler бороться biz с kем-то. lazım korkalım Но на самом birbirimizden, деле такие birbirimizden открытые savaş разговоры edelim. позволяют нам, Ama людям, halizden говорить друг с другом напрямую, без каких-то промежуточных звеньев, без средств массовой информации, которые могут söylerler использовать biz какую-то lazım информацию в susalım da свою пользу. anlatmayalım Но мы можем kimsine bir şey. действительно вот так вот открыто все Ama burada обсудить и yaratıcı понять, toplumun что içinde нам на biz öyle деле değiliz. Biz hepsini чего anlatıyoruz. бороться друг с другом. Ne için Мы biz lazım можем объединить birbirimizle наши kavga усилия, edelim? и мы Biz можем lazım и varınca хотим beraber того toplanalım, тому birlik больше. olalım da Мы хотим anlatalım. жить, и мы хотим жить İsteriz хорошо. yaşamayı da isteriz yaşamayı Это güzel. действительно та возможность, которая Bu у нас есть halizden сегодня o благодаря imkan angısı технологиям, благодаря elimizde каждому var bugünkü участнику günde проекта teknolojiyalar, «Созидательное общество», yaratıcı который toplumun решил içinde участвовать в создании этой платформы, чтобы мы, люди, mentorlar, со yani всего мира angıları могли посмотреть друг другу в глаза, открыто обсудить, как açık мы açık хотим жить, anladırınca с onlar какими isterler проблемами мы yaşama, сталкиваемся в problemalar обществе onun и как başına мы gelir можем de жить onlar varınca вместе, только вместе, çözme. потому что это Sadece наш мир. beraber. Так что спасибо Çünkü большое bu за ваш bizim искренний yaşamımız. опыт, за то, что вы Sağ поделились olasın своими мыслями, siz и bugünkü за то, что günde вы bizimle присоединились к paylaştınız, идее построения bize созидательного katıldınız общества. ve Мира, yaratıcı хотелось бы спросить toplumun вас, arasına могли бы вы поделиться geldiniz. своими посланиями, Mirab, siz почему так varınca mı важно söylersiniz донести bir şey информацию bu до каждого informasyon человека на için, нашей планете? yaratıcı toplumun için? Почему важно делиться Ne için o kadar информацией о önemli созидательном обществе? paylaşma informasyon yaratıcı toplumun adına? Это все равно, что sпросить, O hep o hani isteme, почему важно sorma. брать воду в Ne пустыне? için su Потому что от alma, этого зависит наша жизнь, kurakla? во-первых. Çünkü bizim Во-вторых, yaşamımız потому что от этого ondan зависит жизнь наших детей, kaynaklanır. это два. Çünkü biz Потому что lazım мы начнем уважать друг birbirimize друга и saygı поймем görelim, истину, da что varınca между nami anlayalım нет врагов, doğruyu hani aramızda нет yok нужды воевать zorluk друг с другом. hem de Что düşmanlık. никто Biz никому не kimse враг. kimseye düşman Ни değil. по цвету, ни по расе, ни по Rasa росту, ни по olarak, килограмму. renk olarak, ten Мы olarak люди. И каждый biz из insanız. нас Her просто bir хочет insan жить. ister И жить в yaşama, достатке и yaşama ister нормально, в человеческих условиях, а не insanlık выживать. koşullarında. Очень Pek важно, önemli. Pek очень önemli важно. Sозидательное yaratıcı общество toplumu. — это Bu единственное bir общество, bir где toplum. мы просто можем Nerede друг biz другом varınca беседовать, birbirimizle laf узнавать, edelim, знакомиться. sevinelim, öğrenelim. Но это то, о чем Bu o мы neyin için тосковались. biz Действительно, потому pek что в этом формате мы настолько озлобились. bu format içinde biz o что kadar сегодня на öfkeleniyoruz. улицах человеческой улыбки уже не увидишь.
Все нахмурены. Hepsi insanlar Все öfkeli. думают о чем-то Hepsi тяжелом. zor, ağır düşüncelerde. Все боятся. Hepsi korkar. И есть причины. Da var buna Они действительно pek есть, çok они sуществуют. sebep Они серьезные. da onlar pek önemli. Причины, о которых нам надо бояться. Anglarına biz lazım korkalım. Зачем нам идти в сторону Ama bizim света, var мы можем двигаться в açıklığımız. сторону света. Biz lazım У gidelim нас ışıklara есть план doğru. спасения и выхода из этой тьмы. Biz bu karanlıkların içinden lazım Это çıkalım. созидательное общество. Da bizim Где мы yolumuz можем жить sadece нормально yaratıcı и toplumu. прекрасно. Nerede varınca biz Это yaşayalım то, о güzel. чем все Bu o. страны мира и Neredeki hepsi жители insanlar действительно ülkelerde мечтают. hayal Неужели kurarlar. нас, 8 Biz 8 миллиардов milyar человек, insan не yok сможем mu победить kazanalım 1%. 1%, Hangisi который yaşar живет sadece только на наших- bizim на нашем использовании sağlığımızla, всего больше. bizim na sağlığımızın наших üstüne, детях. bizim uşaklarımızın Это üstüne. надо прекращать. Bunu lazım Единственный durgutma. путь выйти, Bu ilk yol hangisinden которая, İslam если мы çıkalım. не выйдем, она подвесит нас Bizi всех. asacak bu Это durum. собраться в sозидательном Biz lazım обществе. toplanalım yaratıcı О toplumun içinde. созидательном обществе Yaratıcı надо toplumu lazım говорить. anlatmak hepsine. Открывать Açma рот и не ağzınızı бояться da сказать, korkmama потому что söyleme. если мы будем Gerçekten biz бояться, korkarsak этот bu страх korku bizi убьет и нас, и öldürecek, bizi наших de bizim детей. uşaklarımızı У da. нас нет Bizde другого başka будущего, gelecek как у yok. цивилизации. Нету, ее не существует. Bu sivilizasyon içinde biz gelecek yok. Остается только рабство, Bizde sadece лагеря var беженцев, kaçkınlar, болезни, çıraklık, которые prидут, hastalık, хотим, не hangisi хотим, они gelecek. придут. Gelecek başımıza Посмотрите istersin конференции, istemeriz mi? мы люди, мы хотим жить. Bakın konferansa biz insanız, biz Вы isteriz осознаете yaşama. очень O много, zaman siz çok почему işler anlayacaksınız. тысячи и Niçin сотни binlerce, тысяч людей yüz binlerce insan каждый her день gün говорят об этом. söylerler bunu. Со всех Her bir medya медиафайлов, со всех faylardan, her bir возможных bağlantılardan, вещей, можно вообще говорить. nereden varınca laf etme. Социальные сети, это и выступления Bu людей, это insanların всё. da laf Но самое etmeleri. главное, что мы Hem начинаем önemlisi понимать de и сближаться hani друг biz с другом. birbirimize daha yakın oluruz da başlarız Чем нас anlama. разъединили. O neyle bizi Они ayırdılar. боятся, если Bunlar люди korkarlar hani соберутся insanlar вместе toplanarsa beraber и станут da монолитом, olacak bir büyük taş gibi. ихняя сила Onların никакая gücü, возможность не сможет onların разрушить gücünü ее. hiç kimse А kıramaz. сила это уважение, Bu любовь. onların da güçleri o saygı, sevgi hem de isteme, Эти три вещи yaşama. объединяют нас Bu всех. üç iş bizi toplar hepsimizi. Давайте соберем Hadi эти три силы. toplayacağız bütün güçleri. Onlar o kadar yakın. Тут рядом. Burada yanımızda. Büyük Спасибо. sağ olasınız. Thank you so much, Urap. I really Большое спасибо. Büyük sağ Мира. olasın size de. Мне очень nравится Ben pek то, dinleyince что siz вы şimdi сейчас сказали. söylediniz. И я полностью с Ben вами sizinle в этом согласен. kayılılarım. Знаете, если Bilirsiniz посмотреть со bir stороны, taraftan даже bakarsak, когда иногда у açan людей есть insanlarda улыбка var, на лице, всё равно aç onlar внутри у gülerler de них очень много yüzlerinde, проблем. içlerinde onların var bir sürü И problem. да, наша жизнь находится в Dünkü этом günde biz течении, görürüz в hani этом insanlar формате, bu formatta, потребительском tüketici формате. format içinde hep öyle В этом yaşarlar. формате отношений, когда Açan люди insanlar враждуют друг с birbirlerine другом, kavga ederler. когда они Onlar улыбаются, а потом gülerler делают de какие-то arkasından плохие prost вещи. işler yaparlar. live on this planet. Но знаете, Siz мы bilirsiniz, можем biz это bunları изменить. varınca Мы можем это değiştirelim. изменить, потому Biz что мы varınca живем на değiştirelim, этой zirece biz планете. yaşarız bu Мы живем в planetada. это время. И у Biz bu нас есть yaşamakta такие yaşarız. уникальные Bizim var возможности. böyle Например, я imkanlarımız. сижу здесь, в Германии, и через интернет вы можете видеть меня, вы можете слышать меня, вы можете Siz обсуждать. varınca Isolated place with internet. Например, если кто-то живет Э, где-то в изолированном месте, имея интернет, kimse- спутниковые технологии, мы можем действительно изменить этот формат. Biz varınca Мы можем değiştirelim начать bu общаться с formatı. другими людьми. Мы можем использовать социальные Biz сети, varınca чтобы распространять kullanalım, информацию о созидательном обществе. Простая вещь заключается в том, что мы pek можем kolay просто işler olur. Hani biz объединиться varınca с другими bütün людьми, söz чтобы bağlantılarda ты yardım edelim de paylaşalım bu чтобы yaratıcı ты, мой друг, будешь жить toplumun счастливо için. и свободно в созидательном Sen обществе. yaratıcı И я toplumun так içinde подумал, varınca что это rahatlıkla общество, yaşarsın которое мы dostum построим, benim. Biz мы lazım внедрим kuralım его, эти onu. 8 основ, Biz которые lazım 8 принесут temeli безопасную herkese медицину, anlatalım. безопасное Nerede образование, без hastalık da всяких olmayacak, манипулятивных okuyacağız da технологий и так hepsimiz bir далее. türlü.
manipülasyon da olmayacak. Безопасная и счастливая Bugünkü жизнь, günde потому что pek если мы sevgili bir построим мир для себя, yaşamak, то кто, bugünkü собственно, günde может- bizden если gari мы hiç построим kimsecik мир onu для себя, kurmayacak. то кто, собственно, Bu может dünyada insanlar что-то birbirlerine lazım yardım Эти etsin. люди, которые сейчас пытаются uправлять Çoğu миром, insanlar они hangileri тоже на savaşır, самом деле живут liderler несчастливо. savaşır, Потому что в глубине bütün души они dünyayla тоже хотят просто ходить, kurulma. гулять по улице, Onlarla, пойти onlar da пить isterler кофе işte со своими yaşamak. друзьями. Neredeyse Из-за orada безопасности, из-за своих миллиардов и kendi высокого положения они не могут этого milyarların сделать. yüzünden А формат onlar yokça созидательного bunu общества yapsınlar. сделает всех нас равными и позволит каждому из нас просто жить нормальной, счастливой Bize жизнью. И, biz конечно, varınca мы yapalım, biz можем varınca просто быть очень bunu благодарны за все, что делают эти değiştirelim люди. de bence sağ ol И за их söyleyelim опыт, her и bir за все, insan что они için. знают. Например, Bugünkü если günde он bir министр и minister знает, как bilərsə de necə организовать какую-то отрасль, у него есть organizavat опыт, etsin и belə bir каждый iş, skажет только ona o спасибо. varınca bu И iş может yapsın просто da biz купить bence вам sağ ol кофе или что-то diyelim еще, ona. потому что вы сделали его жизнь Onun лучше, yaşamasını daha легче. Вы kolaylaştıracağız можете biz. облегчить жизнь Her каждому в этой birimiz стране. varınca bütün И только dünyada представьте her bir себе, как insanın счастливо мы yaşamasını можем жить. kolaylaştıralım. Da bak И düşünün, этот ince сообщество biz приносит varınca нам yaşayalım. безопасность. Bu Все, что нам güzel bir нужно şey. сделать, это просто Lazım начать sadece говорить об başlayalım этом. laf etmeye bunun adına. Просто начните воплощать Sadece созидательное başlayın общество, yaratıcı toplumu söyleme. информируя о нем. İşte böyle bir güzel yaşamak bizi New bekler. security that everything we need to do is just start talking about it. Вот- Just start implementing. Вот create какая society by informing it. прекрасная жизнь That's what a wonderful life нас ждет. awaits us. That's really true. And Bu halden de pek doğru. И сегодня у Da нас bugünkü есть все günde bizde var возможности. hepsici imkanlar. Уже существует проект «Созидательное общество», которое показывает, что Şimdi, мы можем осуществить это изменение в соответствии Bugünkü с günde законами и var bir правилами sürü каждой страны мира. Нам не hükümet обязательно ничего разрушать, nerede нам не нужно varınca ничего biz bir şey усложнять. yapalım. Нужно Hiçbir просто şey değil понять, lazım как мы dağıtma. хотим Sadece жить. lazım yenileme Все kendi мы fikrimizi. люди, и начать Hepsimiz нужно lazım просто строить это. birbirimizle А laf потом, edelim. когда мы Da увидим, lazım что что-то anlatalım. нам Naşı больше не нужно, imde это nice biz уйдет varınca само bu işi собой. Но это kuralım. только наша Bu общая sadece работа, bizim это birlikte только beraber bir общее işimiz. развитие. Так что просто можем помогать друг другу и делать этот O мир iş için biz действительно bence yardım прекрасным. edelim Потому что birbirimize de yapalım bu именно dünyayı для pek нас и для güzel. наших детей мы будем Çünkü уверены, что sadece они смогут bizim жить için мирно и hem de bizim счастливо. uşaklar Спасибо için biz всем bence kuralım güzel bir большое за yaşamak. участие в этой Sağ olun дискуссии. hani И, bizim дорогие zрители, yaratıcı если toplumumuza эта tема все еще katıldınız. не De оставляет bugünkü вас günde bu равнодушными, temalar sizi присоединяйтесь к diğerinden международным ilgilendirirse дискуссиям на bize платформе katılın. «Созидательное общество». Посмотрите форум, пусть Bakın каждый человек в forumu мире знает, da что у нас есть her bir решение. insan görsün Решение, hani которое bizde дает var свободу каждому çözüm человеку. da Решение, которое дает bize var развитие biz всей varınca нашей bu dünyayı цивилизации. değiştirelim bütün Спасибо большое. sivilizasyayı. Sağ olun.